mihang'o ya wa Njanjo kuri ciana cia ukuru wa thi wa miaka itano ni mihang'o iria igitanyitwo ikorwo ikiinikirira kuri tariki 10 tariki 11 mweri uyu kuringana na mwandiki mukaru ruhonge-ini ruru rwa ugima wa mwiri niwe Meri muthoni augite ati mihang'o ino itanyitwo ikorwo igikinyirio kaunti 10 iria cionekanite gukorwo cikiandikithia kana cikiandikithia murimu uyu ugwati na uguo magagaikiarite na kuri aciari othe gutigia ciao ciothe iria iri Njanjo ino. Thirikari kugerera ministry ya ugima wa mwiri wa muingi ni ruruguritie Uheana njanjo ya kugerera murimu wa polio kuri ciana iria iri thi wa miaka 5. Akiaria ari kanitha-ini wa ACK All Saints Kianyaga kaunti ya Kirinyaga, mwandiki mukaru ministry augite kuri na ciana 8 iria cionekanire na murimu uyu kaunti ya Garissa na nikio kambi ino yambiriirio na kurongoreria kaunti 10 iria iri ugwati-ini guku bururi-ini. We are encouraging the masses equally. We have the polio vaccination campaign that is ongoing. It started yesterday, ending on the 11th of October. This is the second vaccination that we are doing, and we are targeting about 10 counties. 10 counties with about 3.5 doses that will be distributed to children below 5 years. Immunization at birth, at 4 weeks, at 12 weeks, na kuna ingine ya mwisho. Sindio? Sasa si utaenda mwambie neighbor pia? Si utaenda mwambie? Muthoni oreti aciari gutigirira ciana ciao ni ciramukira njanjo ino ya polio niguo kumagitira kumana na ugwati uria ungiyumiria thutha-ini. Kwa sababu mtoto akishapata polio, you become dysfunctional. Ona mundu no alus kugerera na alus ciana tondo tu dana bewa. Augite na bata aciari kugia na ciana ciao gukuma wakiuga thiini wa kaunti ya Garissa murimu wa polio ugiririo ni athami aria mauma mabururi maria turiganitie. No menya katika kaunti Siria sikaranete na mupaka wa Kenya. Kwa kweli refugees marengira kana anybody getting into the country agiuka kwendia ndongemenya nekiwe immunization. Hari burel nino iria tanyitwo kwambiriria mweri-ini uyu muthoni oretie muingi gukorwo na wimenyereri makiria kumana na mirimu iria yumanaga na mai ma giko makiria murimu wa kwarwo gatema. Hii mvua inaitwa El Nino. Wacha tukwete. It is public health concern. Sababu mimi sitaki kushinda nikizunguka hii Kenya tukipea watu dawa kwa sababu ya kolera. Mubango wa thirikari wa gutwara utungata wa ugima wa mwiri nenda-ini cia kiriu ni ugukorwo ukinyitite nene hari urigitani kumenya rugano njega. Lazima tuangamize magonjwa yanayoweza tukamalizia nyumbani. And the rally call is afya nyumbani. Handu-ini ha Muthingi TV jitagwo Bashia wa Wajere.